ajunan mireng kabar iki cek bade matura panika guru tugas mangken tepan bade musibah bade salah satu guru tugas mungkin santri tak gelem ngarte pas etobi entah katipun apa ceritana oning-oning pah bade ring tua santri tuan santrena bade sing iba are bade sing iba parang iku ku tak pas etokol sampai nih kan keluar dero keng manter tak ada kak dinto yang ki manter paling selamat nih ke zaman mangken pak zaman mangken rosak mangkana ngireng ustad tinggal ampun tinggal kemon kanto insyaallah selamat tak ada ketika dinto pan la viral pah minta sapora aduh can gula pah minta sapora pan la viral enten tak cukup sapora usaha engki sapora keng usaha okom cereng guru ni kamulja seksa ngajar nih kula lamba nih ketateka seksa ngajar acak lonca isoro kabere ka temur mun tak pocur kadang kentok ustad bener nyanyian lamba dari Tat Anwar karo Tat Anwar polebek masuk akal nyanyiin saya kadin to tak gempang malaen nakana santre ki anguan ngala patoroan sape ko mun sape pecot langsung noro bunte mun santre pecot ring tua nangi beare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Samahatal ulama al-'izza, para masyayikh, para ulama, para guru, langkong-langkong dak ka guru abdina kalaban guru pada ajunan serena simulja lora asror minangka pengasuh lembaga pendidikan Islam Raudhatut Talibin, ajunan lora Fathul Qarib, ajunan lora Abdullah, sareng sedaya majelis keluarga lembaga pendidikan Raudhatut Talibin, ajunan Kiai Fathul Arifin, juganan ajunan Kiai Ahmad Mahfuz, kalaban setaja para masyayikh, setaja para kiai. Saya pangaporan ada kasmagung ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong. Ngereng doaki para kiai, para guru, muka-muka iparing lanceng umur, iparing nasihat, kaula kalaban panjenengan sami iparing lanceng umur, iparing nasihat, jugan sami teka hajat dari dunia kantos akhirat. Allahumma. Aparatur pemerintah khususnya pon kepala desa Gegeh Eki Kadinto Bapak Haji Hendra Budi Krisna, juganan hadir Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas Desa Gegeh, juganan sedajah para staf-staf tisah tempat Kak Dinto saya sangat abdina hormati, secara khusus sedajah pengurus, sedajah asatidz ustadzat lembaga Raudhatut Talibin saya sangat abdin hormati, tor juga aduaki muka-muka saja siapa toh nang tempat Kak Dinto sareng Allah keng ridwanah ban muka-muka sareng Allah saja nah kaparengan kecembaran dari dunia kantos akhirat. Allahumma. Sataja wali santre, sataja bala tangga, juganan sataja le-ale santre saya sangat abdin hormati ban ngereng doaki saya sekolah di tempat Kak Dinto juga saya ngaji saja nasarang Allah muka-muka kengi ilmu si manfaat si barokah. Saya manggil abdina Eki Kak Dinto Master of Ceremony, insya Allah luar biasa. Kak Dinto keluan sarang tenggula teti MC Basera Ustadz Zaini, beliau lebih soki katipang tenggula mobil telok keng binin situ. Para ajunan rahimakumullah, katipan apa kabar sayan saja ini macora gedur kabi katondu ngereng je kaja katipan apa kabar saya saja
Saya bukan buk saya saja. Muka terus saya. Manabi kelerasan pada saya sakit, muka pada cepat baras. Manabi kelerasan pada saya galau tepan rentak, muka-muka paling ikan tak kecembaran. Manabi kelerasan saya hadir saat mangken malarat belenca, muka paling nak gempang. Aku amin aku. Aku tandi pese. Engke tingkal ni kaman tersogi bi Allah. Manabi kelerasan saya hadir. Beda andi tangkungan otang muka-muka pareng na cepat kelar majer otang ah. Opo, saya amin ngagurudo. Mulai dari bunda aja sampai kabun barat, kabun timur, kapi amin iku bab otang. Andi otang kapi. Engki mangkana doa menteri pareng cepat pona otang ah. Engki mun lo gelem pona, muka-muka saya mau otang pareng na lupa ah. Keng tak kira lupa lebih-lebih bang mekar kak ruah. Bakun buket positif seminggu sekat. Tining Nabi sesampai semangkin ilmu na ipada pak kalaban para guru asmana kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muka-muka kaula kalaban panjenengan kengi syafaatah Allahumma. Muka-muka kaula kalaban panjenengan kengi barokanah Allahumma. Ban muka-muka kaula kalaban panjenengan iyakwa sebagai ummatah Allahumma. Ngarep setaja na muka-muka bisa nyabis ka kanjeng Gusti Nabi Muhammad dak ke swarga. Amin Allahumma. Nabi Muhammad kak dinto teretan i dalam situng keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani nyebutake i dalam kitab Nihayatuz Zain. Manapa doa Nabi Muhammad inalikana bulan Rejab seistiqamah cukan bulan Sya'ban iki kak dinto Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apal lagi. Kan apal kapi panika. Allahumma du Allah barik muka-muka ajunan apa yang na berkat pangeran fi Rajab tepak bulan Rajab wa Sya'ban ban bulan Sya'ban. Nika kan oleh berkat kapi tak pental oleh berkat kapi. Kari gula sikit oleh. Kimun gula deki entan mun gula tak ngarep berkat palai beri alhamdulillah tak beri ya palai yoncang tak beli apa boleh. Muka-muka ajunan apa yang naborok ke pangeran neng bulan Rejab sampai ke bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan ban muka-muka ajunan madep abdi talim si hadir saat mangken sampai ke bulan Ramadan Allahumma. Bani namung bulan Ramadan laku tapi bulan Ramadan sebekal datang Allahumma. Bani namung bulan Ramadan sebekal datang tahun datang tapi bulan Ramadan 200 tahun lagi Allahumma. Amin mun 200 tahun lagi odi itunya de emak ah. Utak lengul-ngul kapi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngereng anu angka astamul jannah doa ka Allah doa sikit buruh keng bigulay tamban na ighfir lana dzunubana anapa sabab nika lagu aki pola nama sesuai lagu nah ngereng kareng sareng Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana areng sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا mantar ika terima mun bini anu wa roh ngaji kabi menbung pelempungan lah. Alhamdulillah cek bunga na tangki panjenengan tangki ki buru ajunan ngabes nak kanak setauladan lebur tak lebur seneng tak seneng mangken nikah mangken nih bagi dan gula di atas panggung ngabes dan gula ajunan kira-kira seneng napa punten seneng kama seneng ben ngabes nak kanak si gila pada seneng irekan gula nak kanak nah para ajunan apa-apa kaulah kalaban ajunan saja hadir saat mangken
Kira-kira parlon na pasera mangkin parlon pasera. Kaparlon na ustad na pagkaparlon na orang sepo. Ngereng kirpek ni. Acara mangkin kak dinto teretan estona beni kaparlon na orang sepo, beni kaparlon na pangasu, beni kaparlon na tat asrar, beni kaparlon na ustad Zaini, beni kaparlon na gula beni. Cuma anapa maksud hadir ni ke atos santretan, bahkan benyaan lakian, biasan si benyak binian, mungkin lakian si cek benyan sampai ke seketas jalan. Anapa mak benyak sakak dinto? Karena kak dinto kaparlon na anak. Jering kaparlon na anak, manabi kaparlon na anak lebih penting ketimbang kaparlon abad tibi leres tanggi. Anapa sabab? Ashabab sakapin manus sakak dinto pakun lebur torniser ke anak poto. Debun ulama an-nasu mafturuna ala hubbil aulad. Sakapin orang sepo kak dinto paste lebur, paste niser, paste estoh dek ke anak poto. Anapa sabab? Ashabab anak kak dinto panyampung nyaba, anak kak dinto panyampung ate, sehingga manabi orang konana kan biasa namun beda anak sake. Sampai semangkin bahkan mun anak sakit dan kadang orang sepo kak dinto nangis. Panapa sih keseroh? Ya Allah, anak abdi na semangkin sakit pangeran. Tangan nak iya satia sakit ngireng penyakit beki kagula sebagai orang sepo. Kan beda saya kata nikah tinggi. Anak apa sabab? Asabab sakabina orang sepo kak dinto lebur dek ke anak potoh. Leres napa punten. Sehingga tak sakoni bahkan mayoritas sakapina orang sanajan bajingan, sanajan kiai, sanajan ustad kak dinto sadajana dari saking lebur ke anak poto sanajan gula ben panjenengan orang bejat, sanajan baabaan beni orang bagus, maka kadang ide dalam pikiran kak dinto teretan pakun andi arben sadaja sanajan bajingan andi arben andi anak poto si bagus bener tanggi engki ben pole pah kiai mun kiai kak dinto pakun atena engkau resi acara mah gula mangkin acara mah manter torona kana foto dek nikah gula mun bak cuban mangker tak norona manter tak norona contoh bak beda orang kegeh kadur nih polan abak na tadi bajingan bapan bajingan embun lama lako amain tiktok ben manem lak melak metem pan mati apa wasiat ke anan cong engkau setelah mati ya nak sengak ya engkau tang kalakuan de kabele ka kakek kabele kaben trotawa tang kalakuan dengan cok sanyo benari ben malam ari paling sakoni lema pahawasiat kahanan cong sengak tang kalakuan ngacok sanyo re terus lagi bebeda saya kata nikah ada anak apa sabab asabab sakapina anak kak dinto tero pabagusan res tangki laku ni kay shooting ni kay laku upload insyaallah olat tineng shootingan nika genteng shootingan nih youtuber besar ingin baki bi gula mak beda saya tonton orang kadur nyaman nah Nurin Production like subscribe and comment laku tonton bimpian mun tak muncul ya mak pola tak ada pakai entar ka konter bahasa gula sinangkunga oke nika laku lah tampil pa nika tahun ning judul mo temu deki barajunan saya sami mulja kaulah kalaban panjenengan estona andi arpen kangkui teti anak mulja sadaja manusia kak dinto andi arpen kangkui anan bagus sadaja manusia andi arpen kangkui anan kak dinto cerdas andi ilmu kapi andi arpen kak dinto teretan beni polan hanya putran kiai bukan hanya putra ustad to seharus alim punten gulaban panjenengan orang tani andi arpen kangkui anan mulja tapi kunci nak angkui anak mulja kak dinto katipan apa kak dinto kiai tak ada lain kunci nak angkui nak kanak mulja kak dinto harus andi ilmu mun anan andi ilmu sanajan anan rentani pakun mulja Allahumma amin Allahumma engki karena cincin pangeran bani cincin Pak Prabowo panapa cincin apal kapi panika yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat aboh si Allah si ada bu Allah kerasa koni mayulang na pole binian patah suara sakale sakitnya tuh di sini mayulang na pole
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lambat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah kak dintoh ngangkat dak ka orang seiman dak ka Allah. Kala bencara apa selain andi iman, iki kak dintoh orang si andi ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Orang si andi ilmu, si beri ilmu bi Allah, nika pasti derajat tinggi. Bani namung derajat situng tapi darajat joma banyak derajat. Artinya apa? Pangeran kak dintoh teretan. Tak mandang cek potran pasera, tak mandang bulu, polan potran kiai, polan potran ustad pun ten intina Quran di ilmu pakun ibri derajat setengki bi Allah. Allahumma sami kalaban Allah abri siang kula hurduhur sampang siang sumenep siang mekasan siang Bengkalan si ibri kapi bi Allah. Artena andi ilmu sanajan anan reng tani anan kiai lebih-lebih potran ustad pasti muljah mun andi ilmu manter anak gula ben panjenengan andi ilmu kapi. Allahumma amin. Allahumma karena mun la anak kak dinto pah bagus dabuna Sayyid Abdullah Ba'adawi al-Haddad ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna hidayatul auladi. Tining nikmat Allah kak dinto banyak. Allah siapa yang nikmat dak ka makhluk kak dinto banyak, tapi nikmat saampuna Islam kalaban iman sepaling raja iki kak dinto mun andi anak foto si bagus manter ka rezekina anak foto si bagus. Allahumma amin. Allahumma aduh mun anak ni katretan coba ribarin ajunan manabi sini ku HP kan ngagali beda salah situnga putra Madura dari kota Bengkalan kak dinto asmana Lora Ubaidillah Rayyan Al-Azra'i. Beliau kak dinto umur 13 tahun ampun ngarang kitab nyarai kitab Imam Ghazali asmana nyamana Minhajul Arifin nikah halamna atos sentretan umur 13 tahun lah mampu ngarang kitab nikah reng Madura asli keng kala viral kafalen. Anang kini kering Bengkalan keng kala kafalen mun riberin falen datang aku kredo meni kerokeng Madura sa Indonesia kredo kabeh kanang ki cok reng falen mulai ke Mekasan saya yamba bi reng Bengkalan dari Suramadu ipa macet sampai ke Beliga mun Bengkalan ki teratur macet dah mandek ki ngangkui patwan depak ka sampang lebet yaden masake. Aduh ya Allah oning beni saya beres sentar ka falen saya jemput saya sake ki beban fus infus no? Sampai ke beki nyanyian bi tat pasir tat Anwar ketapang laila latada setia kente falen laila la cuba laguna lata ngetren laila lata paju mangken falen ampon kridu iku. Lanjut ongku mon ki ibura bentain mo bah cengeng kabi Allah cora reng kapatian man mangken anyanyi pah plonjot derema mon gula tormator umpama sampai setengah jam sanggup bajunan mon ducam aku mon ducam berkada gula pada benapa kita anak apa tai santai tangki engki saya coba buang ampon saya bener kalah iki engki nek kata ojan syukur alhamdulillah ngereng sarang alhamdulillah lu cok areng monojan bah ka emak akata gulari berin kauncengan ka daerah Lumajang anu lauk yunceng reng coba tidak pada kadisa ku tak pah tuan rumah nentar nangis beda penceramah pertama asmana Nyi Hayyinah oning Nyi Hayyinah saya pernah oning ning TikTok Nyi Hayyinah ni pernah viral lamba abahas mun beda orang bini ngandung mun terota operasi ya pakon anu intok karo bege paheno me ko ye beni intok odi ruwayu kasa si viral inalekan acara ma ujan jan raja batuan rumah nangis katan gula kiai kak dinto anggaran banyak kiai ngunceng kiai di Madura kak dinto anggarna kiai puluhan juta kiai ngireng kiai mak pola beda doa kiai sebisa maambuan ujan siap can gula jak gula reng Madura siap maren kak dinto bi gulai becah malamalan gula andi malamalan sebisa mambuan ujan
Nika mana-mana dari Ki Abdullah Sakhon. Ngereng aring bareng becah can gula tek kabela mangken. Nika bek melarat panika. Ayo ngereng bareng becah 11 kali ebang. Bocah 11 kali ebang. Lamat tum kapi jamaah. Tunggu 10 menit lagi ki ojen nika ambu insyaallah can. Iku tunggu 10 menit lagi oning-oning ku tak apa datang angin puting beliung kak ruwa po. Napa angin puting beliung ikan to? Lah pala tahun. Laken siapa sih ngocak dia di kana? Engki datang kasa. Salaki angin puting beliung, paki tambai pole bentuk kuluduk. Kene kapah gula ambu cangki kah? Torot makilau jen, yang gula tepak kanto tau jen alhamdulillah. Ya besaki mulai diri barak gila on dempote. Mon on dempote can rengkona tak kira ojen niku. Nika nih corak cokop aing pote tak kira beda bidang. Enten panitia, cek masuk aki ateh, masuk aki gelas pah langsung pak atas. Dan apa lanjut perempuan? Viralan Valen, bahkan ya Allah, Valen panika teretan ribarin sebelum Valen juara 2, kan viral nengi TikTok setong potong bina kana nengi HP. Mon Bengkalan, ibri artis, beda nyaman Andi KDI, masuk Indosiar nikah, Lombok lakar juara. Terus sampang pahe loncat langsung ke Mekasan ibri Valen. Maren nikah kasumenep ibri Irwan. Di budina sampang sebut kia. Sampang juga punya penyanyi top. Siapakah dia? Dia Dullah Sampang. Pai beri lagu pancan. Arapa can gula jaringnya sampang banyak artis. Gula dingiding April yang sampang. Bahkan Tat Syafi'i Robert li artis konar yang sampang. Beda mangken artis muda pasera Ranizer Parajan sampang kia. Muntingan nyanyi ret nyelet karok pro tetet. Bila enggak ada cencina ngucap akun adan tea. Asyik sesapunga apernga ocana cepastena. Lah kata ning terus akhir tadi tena pola. Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak usah katia lora Ubaidillah Rayyan al-Atra'i, tak usah. Gelomba eka dinto isakolan Raudatul Talibin. Tak lima apal kana Raudatul Talibin. Eta lima lora asrar. Lomba sareng pengurus kan petong hari kadang lomba. Pah sejuara pah tepak kanan panjenengan bagian nik bini, bagian kek laki andi anak, pah juara situng ikeding. Aduh, mun sekak ruwa bu. Sekak ro seida aja kan tuh. Seida aja kak disaka. Tak mari mun koro seminggu acara eta panika kak. Tak mari. Seminggu sambil adek selek satatangkeun. You beda apa? Tang anak juara situng. Alhamdulillah can tatangkeuna. Ngale pole karo Madi Temor. You beda apa? Tang anak juara situng. Alhamdulillah. Ngale pole karo Madi Dejo. Sambil adek selek pole. You beda apa? Tang anak juara situng. Alhamdulillah. Ngale karo Madi Bara. Pah ngabele pole. Tak pakun tak lem tobuk. Tang anak juara situng. Akhir apa tege tatang kejerep jeban ngiding aki. Ku tapas beda semator karadullah. Engki radullah. Beda pun apa? Anan puk tsunami bener engki juara tung. Bener. Juara apa? Juara makan kerupuk. Tapi jaring kabungan dari anak foto tretan. Sana jen makan kerupuk juara tung. Tekning poroben PC 100-200 tretan. Apa? Kabungan datang dari anak dari anak foto. Cuma anak foto kak dinto tretan beda senyake anak foto kak dinto mun kodung rosak beni nikmat boleh manteri pareng selamat kabi terus tak beri belai katiban apa beri ilmu terus andi ilmu katiban apa kita telok mana kemana bica epon guru panapa cepon pendidikan kak dinto ibarat becak andi sana paban buk andi sana paban telok mun dua berarti sepeda motor mun tak sepeda engkal. Teti mun becak panika beda telok. Nomor situng saya harus ngapiaki panika nak kana moret. Sanajan gula benempian sebagai orang sepo. Banget terona tengki teroanan S1, S2, S3, S tungtung. Mun anan la tero laki ya ketel tak bisa. Positif tak sukses pendidikan. Kenga bagian nak kanak santre kak dinto
tak ning ngampuaki jak potran pasera harus ajar mun ilmu karena ilmu ni kabek malarat sampai ilmu lamba ada bu nang dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtara lisaliki tariqil akhirah ada bu sakak dinto a'tini kullak u'tika ba'di bagi kang kok kabir betena bagi kang kok kapi mayu bacang kok reca ambu sakale engko kurabri saparo iku dari saking larangan ilmu ni katretan sing ketelok panika harus ngapiaki santre murid harus ngapiaki sampai Imam Syafi'i aja bu ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu iku mayu ajar kapi tak ada orang yang lahir langsung alim iku tak ada orang ikarembi pah langsung alim tak ada la dunia ni kabek malarat engki mun lambak beda la dunia ki nakonan nah karena ring sepona soce abe na soce beda keng mun mangken bek malarat kecuali keng taputran kiai gak ruah ring iselen bi Allah keng mun baaben tak ada lambak beda sila dunia orang Jombang asman hadratus syekh Ki Haji Hashim As'ari pernah mirang panjenengan pernah oning kamah angki mun keng oma tao jauh berapa ratus tahun kana Syekh Hashim As'ari ini kelakon napa ngabula lambak tretan ke Syekhona Khalil situng bektoh beda kiai dari Sidoarjo kan itu asmana Ki Yakub agak dua putra asmana Nyi Khotijah kak dinto Nyi Khotijah kak dinto rap lu kita amare kan oti niku nika raden puto genteh artine pesantren tada penerus berarti matur ke Syekhona Khalil ibekto kanto tepan alongko sekabulan kak din to tepan nguanjaran pasera Syekh Hashim As'ari tepan nguanjaran beda tamoy kiai kak din to namoy ka Syekhona Khalil acabis preksaan ni sareng Syekhona Khalil beda panapa kaparlonna abdina terus santren ajunan si alim kiai si apal kitab menem kiai panapaan kitab bah Sahih Bukhari Sahih Muslim Sunan Tirmidzi Sunan Nasa'i Sunan Abi Daud Sunan Ibnu Majah 6 panika alid jilid atau sun halaman dadi sareng Syekhona Khalil pahitikane sa tepan nguwan karo itikane ipanggil Hashim kak dinto ya dana engki ban siap ya bingkoy babininna ngereng debu ngereng mun pah gula ban bian bah panggil sareng asor ya dana bagian kaya laki ni pakabina bingko wilo kellu ki istihara mun coba terus ya mun tak apa teratin nja iya kan iku wah mun ratin mayu maki gula langsung kan engke saya si Basari engke tak kerejat matuan ki Yakub kak din tuh engko mai beringan ria dalam mate mai beringan ria cek engko tro orang si alem mapas iberi kabulaan dalam mate na oneng pakubar kak din to Ki Hashim As'ari kak din to iyakat sareng Syekhona Khalil inaleka namar pakabin pahagan teongko buruk sareng Syekhona Khalil lebat mimpena apal kapi kitab semenem panikatretan pahtati orang alama ni kasi eko ca'la dunne buruk dalam sarena asaren karo pahirabu sareng Syekhona Khalil buruk keng mun panjenengan umpama deki pahamimpeten gula positif tak ninganya boh icapo apsaapnya mana anong ki mun ladun ni ka malarat mangkana bagian santri harus ngapiaki dak ka ilmu panika ben kengay mun reng andi ilmu bita pakun mulja pakun al ilmu nurun wal jahlu dolamun ilmu panika tera pada benik kan nik lampu sareng panjenengan pah topoy kalaban surban pakun tera anapa lampu mata are bahbi panjenengan topoy pada niket pakun tera anapa lampu sanajan orang anem tak de mengada teti lampu keng sabeli kemun reng putu eker tahun yang apa isoro atahlil depak ke Kalimantan Selatan mata depak ke Kalimantan Selatan jaring pe tambai sholawat naria Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman pan lebih dari 10 pah kepuru dari sakengete ke pah depak ke Kalimantan Selatan ya jala putu mangkana ngireng anak foto guleban panjenengan tro tak dadi orang putu soro kang kui ajar manter kerejeken anak secerdas kapi Allahumma amin Allahumma nomor 2 saya harus ngapiaki pane katretan becak nomor 2 pasera ustad
keng gula yakin manabi ustad nang tempat kak dinto nang Raudhatut Talibin nika yakin ngapiaki kapi panika lem alem ustad kak dinto ni maitam mo bi gula cak ngapiaki ni koros kapin nika pada trosohi ya tretan trosohi ya panika kengen tan tak jeung aja demi panapa demi putra putri gula ban panjenengan sobung gajin tak pate badan nika tretan sobung gajin mun madrasah dini yang maki beda sakoni ni kata ada seragaman mungkin ceu tade si nyumpeng keng tape ke ngai ustad ke ngai sanajan seksa abe ni kamak po laku istilan ke Maimun Zubair rahmatullah alaih kisering isampaya kisarang rahmatullah alaih Raden Ki Haji Muhammad Tahir mantar tengki pangkat bi Allah beliau kan sering ada bu panapa ada bu nah sanajan santri kak dinto deng kadeng malarat ia jari deng kadeng santri kak dinto sulit kangku epa cerdas epa ngarte ngireng morok kak dinto epa kon pasabar iku sanajan te bajar epa kon pasabar manapa arep nah benitunya arep nah akhirat mak pola salah situnga dari mereka kak dinto debuna ku laku bisa nolong kangku ida ke swarga Allahumma kiban ke ngai pole debun Imam Ghazali asyrafus sinaati paling bagus sekalakuan ba'dan nubuwati samarena kanabian artinya kalakuan paling bagus samarena kalakuan nabi panapa ifadatul ilmi engki gak dinto abri ilmu morok ilmu teti guru mangkana guru panika muljana setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kalakona berak guru pada berak lebih-lebih zaman mangken ajunan mireng kabar iki cek bade matura panika guru tugas mangken tepan bade musibah bade salah satu guru tugas mungkin santri tak gelem ngarte pas etobi entah katipun apa ceritana oning-oning pah bade reng tua santri tuan santrena bade sing iba are bade sing iba parang iku ku tak pas etokol sampai nih kan keluar dere keng manter tak ada kak dinto engki manter paring selamat nih ke zaman mangken pak zaman mangken rosak mangkana ngireng ustad tinggal ampun tinggal kemon kanto insyaallah selamat tak ada ketika dinto pan la viral pah minta sapora aduh can gula pah minta sapora pan la viral enten tak cukup sapora usaha engki sapora keng usaha okom cereng guru ni kamulja seksa ngajar nih kula lamba ni ketateka seksa ngajar acak lonca isoro kabara katemur mun tak pocur kadang kentok ustad bener nyanyian lamba dari Tat Anwar karo Tat Anwar boleh bek masuk akal nyanyi nasa kadin to tak gempang malaen nak kana santre ki angoan ngala patoroan sape ko mun sape pecot langsung noro bunte mun santre pecot reng tua nangi beare kan engki tinggal ustad pasabar mana bi beda kasus nang PHP ampun tinggal ampun doa menteri paling selamat sakadin tu tangki sallu ala Nabi Muhammad derem lanjut perempuan jajut lanjutan laulai 40 menit lanjut siap nunggu pukul 11 sampai pukul 12 siap nunggu pukul 12 siap engki tunggu pukul 12 gula moli ya mak wat jok toron wah pai lecak umpah tak toron kak cuma lebur pengajian dia sallu ala Nabi Muhammad jadi si nomor 2 saya harus kutuh ngapiaki engki kak dinto ustadzah si nomor 3 pendidikan mentro sukses kak dinto teretan saya harus ngapiaki paserah nih kok saja penting orang tua harus ngapiaki sanajan ustad lang ngajar ngapiaki mun reng tua na latak pati ngapiaki tak bisa contoh ustad ngajar bahasa cong nah anak-anak mun mulai dari kelas deki ngolok salam ya nak karo mana depak karo mana kana assalamualaikum pah jawab embun salam masocong mari ngakan kakek ku salah teh jawab kadang salam saya panjenengan bu saya apa maki apa sejareng kakeanan sampai ku apa ruang tak sukses engki gula tanya kan nika kapi ustad ni ngajar bahasa gula tanya ke bagian buk panjenengan saya bahasa ke selake tade jan selake tado iku
Mayuyu lang na boleh. Bukempuk bebeda ajunan si abasa kasi laki. Alhamdulillah abada. Engki sanapa si abasa? Tang. Engki mun telepon beda pese tangki. Coba bebeda bukempuk mun atokar cermet kasi laki, pah bedaan si laki pa kuni kiri. Banyak. Aduh, aru apa roda remaan mangkana bi ulama munato karaben selake mun beda anak karo pukja pah kikir erim gelo selake mun letepan santai kikiri mun anak akat amain pah langsung kikir lebih pah betamburu anu kuja pah kebiak nyingseng. Bener debun mak musli adnan pamekasan panapa debuna wanita itu mampu menahan rindu setiap saat tetapi tidak akan pernah mampu menahan cemburu walau sesaat ya mun tak masuk pah ke beda kan kadang beda ring bini mun kudu ngamuk no polan beda orang nilpon ring kadur anya ma Dewi aku si kerido kabeda kak hari beri dukale kak teh yang kak ring kadur anya ma Dewi kadur ring kadur di mereka engkau kaben ki korang apa kak engkau kaben dah tak minta pese benar kak engkau kaben kak tak minta kalampi benar kak engkau pese nyari tibi kak tang kalampi 5 tahun lah kak tang kodung rela oleh 3 tahun kak tang rok mulai di marlam kak engkau ki korang apa kak kaki kak telang pengumuman mun bedering bini mintaan telak ke adek ke selake tampe jo colo orang Arab polan tak minum teh mun beda orang bini mintaan telak ke adek ke selake tanpa kesalahan seraja tanpa melanggar syariat pas minta telak haram hukumah ngiding baun swarga iko yo makanya saya mintaan telak polan Dewi nilpon lah minta telak Dewi reka beri dukale satiyayak dukale pole nilpon manolo sapa Dewi re sapa itu tapi selake iya sapa le Dewi arele tang kanca mulai lambe le makan ca bini cereng dandi bini arele tang kanca le beni bini le sapa maknya ma Dewi beni Dewi le are Dewi ko banyak bedesanya maka Dewi ki saporan Kak Dewi beni panjenengan kan mau kedung tampuran ampun jatuh karya dan reng nak keni panika apa takuanan keras kia hindari atau kar panika mungkin atau kar lem kamar tutup kunci keluh pah langsung piana pencak mun parlo selake ampun ca alabon pah nampeleng pah ngocak engko ria turun nah ano angling dharma pah de yenja empon mun sebini ceremi bimpian kesot maca kisolawat tepan kikir sallallahu ala Muhammad ampuka salatullah salamullah ambu langsung pian tola'al badru alaina engko acara bedak umpama pian langsung maulaya sholli wa sallim daiman abada ambuka umpama ambum pian buru cak kerja peneng bini je laben ka sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Jadi orang tua harus ngabiyaki mun reng lake ngabiyaki katipan apa si andi ara ceke bareng halal karena manabi ajunan ampon abelence bareng halal pai deuraki dek kapotrana pasti anak kak dinto dadi orang secerdas ben dadi orang seto ada keajunan epon Allah manter sakak dinto badana Allahumma man akalal halal atau ajawarihu sya'a am aba orang si ada bareng halal panika anak si ada bareng halal atau ajawarihu sya'a am aba maka beuteuna panika bekal dadi orang taat arok toro dak ka kiai arok toro dak ka ustad arok toro dak ka reng sepo arok toro kala bencara apa deuri bareng halal mangka nabi gulaya basaki nika ni serlake nembian puk sela ko kiri puk nika ngapiaki ni puk mun parlo kadang ala ko puk ka Malaysia pero ilangi sete yano ni kabuk sete lapur buk selake la nyari bareng halal nyari lako ke Malaysia pasti bini bedeki ya saya nyari lako lako nyari lake beda saya kata nikah
bodoh aku anak ini mau orang kakak. Aduh ya Allah. Ki panjenengan tromor aracik ke kak ini. Ki doa kinah mantar paring tadi orang soki kak. Tor paring na sukses bi Allah usahana. Amin Allahumma. Ya keng mon landi pese jo kalau pai ustad kak. Mon parlo deki meleki bit tungi bangan. Tadi ustad mon pah meleki bit deki gula pameloki jo orang gula sih pada pak. Menteroso kian ni kawak. Bi gula beri anang kenangan dek kapan jenengan. Kenapa? Beda malamalan gula parengi Habib Muhammad Al-Habsyi Sulu kak dinto beri malamalan ternyata ayat kak dinto torona kibi Allah inalekana Nabi Muhammad ngalle dari Mekah ke Madinah oning Mekah Madinah juna ya kak dimah kabar talang siring nikah ki mak dekas perempekan mantar teka hajat ke Mekah ke Madinah kapi gulaku ki gula pada mantar pareng teka hajat ngereng abareng sekecaki gula insyaallah mantar pada teka hajat engki ada daftar mbian ada daftar abareng gula ngereng keng iya mon biaya ya usaha tanggung sendiri masa gula saya nanggung keng mantar teka hajat engki duki ke Mekah Madinah di Nabi Muhammad kak dinto Mekah pindah ke Madinah ke Thayyibah lamba sampun ada 2 tahun pada nengi Madinah apa diberi ayat bi Allah kenapa ayat apal kapi panika innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima nika ayat nika mau dibaca bi panjenengan Pak mau dibaca ben sobu sakalian nika rezeki nika akili pada ben kilin aing kak Pak Jepon Habib Muhammad panika gula mari minta izin kangkui bagi dek ka orang saya pernah tapang kiban gula ni kay bagi kampian pong-pong ki inga cocok muda mun karoma kan usangi be jempot pe mun parlo jempotong ki jole na malarat gula telot jam kanton mata telot jam je orang jole na jeleng tol ngantol ungguan panika keng mangken yecor sakone keng lecoran cor ampun dek sakale mangkono ni kebuk jauh bi gule bagi kampian ini gratis. Kenapa? Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca ben maren sobu sakalian. Keng maren taslima tambah Allahumma sholli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi satu sekali. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi satu sekali Allahumma sholli alaihi. Entan nika tak sampai 3 menit tak sampai gula nga malaki nika ampun 7 tahun lebih alhamdulillah gula tak pernah malarat ngakan ibi gula ngak kaya ngai kimak malarat ni cering colok tak pernah capok perola entan kempangungku panika kak lama laki panika mun tak bisa penare mak pola seminggu sekalian ya mun seminggu sekalian alhamdulillah mun la tak mampu seminggu sekalian mak pola panjenengan bisa engki sebulan sekalian tak kelar mak pola setahun sekalian ya mun setahun sekalian cek pahmintangan ciher engki korla andi dak nikana kay mun la tak setahun sekalian tak mampu mak pola sebitek tahun sekalian tak kelar pakun kiai ya tak tahu lah macan biar mak wat-wat aja ngajunan beni tereta nagula keng beda malamalan nikah si mantian beni kegentian ki bagian binian siap nerima malamalan si mantian benikah nikah kempang panikah ki bismillahirrahmanirrahim ayo gantian bismillahirrahmanirrahim mak corake lakin tak yakin bismillahirrahmanirrahim oh tonjok kah mak corak tak butuh gantian bismillahirrahmanirrahim alaqah ya mun talak ko saya rabri pesse jaring benianan Pak Prabowo paling full karo oleh MBG gak ruah pasok ya kamah tinggal mantar paring morar ciki kapi bu embu selain laki na alak ko atarakat panjenengan bu katarakat yu teka panjenengan kalaban terakat nutup aurat pacek genana nutupi aurat engki ban maren salat doa ki anakna engki langkong mun bisa jaga malam panjenengan teka teh jaga kan kadang reng bini jaga malam alhamdulillah keng riya kadang saya jagaan si banyak lek mari sok celek gua biasa jaga lah karongguan kan engki ka jaga malam langsung kalak rukuna
nyoon lagi ke Allah, ngemis lagi ke Allah. Ketiban apa caranya ya Allah? Abdi dalam nyoon keajunan anak abdi nasi anyama Irfan, anak abdi nasi anyama Pasera. Tu aki kang kui tadi orang bagus, tadi orang soleh, tadi orang cerdas ya Allah dah nikah. Ya mun tahu maca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an ah. Gula tahadus bin nikmah, buk tahadus bin nikmah. Ngabela nikah kan koroke ngacareta. Itoro tak napat, engki manabi itoro alhamdulillah tak itoro engki tak anu gula. Engki tak napa nah. Gula andi embu buk. Ya saya rasa andi embu. Jadi kan dimbu kapi. Gula andi embu reng tani buk, reng tani asli. Bapak anten gula reng tani kia. Atau gong rogi sampai depak kaum riba di mentir masuk surga bi Allah. Jadi reng tua kak din toh manabi reng tua lake tahun ning lambek munduk tak ngaji sama sekali. Munduk dak ke pondok pesantren Al Haramain tua pote dak ke Kiai Haji Muqtadir Son Haji kakan Ki Ali Karar Son Haji. Kak din toh ngabulah sampai abebet pondok kak disa ngabulah. Terus paring tua bini dan gula kak din toh kalakonna sampai mangken ni kebuk pakuntan. Kenganan alhamdulillah cao cantau ngaji kapi munduk kapi alhamdulillah makan bedese kamaruku ribarin S2 alhamdulillah nika kapi aku lihat tahu ngaji kapi buk nikah berokan reng tuan gula pa nikah mana bireng tua bini kalakon na apa biasa nah maurib asolat buk gimana tak solat maurib kan tak lagi ya pas solat isya awirid sampai isya marin isya ni buk maca Al-Qur'an sampai kol 12 malam biasa. Akun baca Al-Qur'an. Sampun kak dito asaren sampai pukul telo tahajud baca Al-Qur'an sampai subuh. Maren subuh baca Al-Qur'an sampai metuare. Pahintar kasabe nih kana akon dek boleh. Sampai mangken ngubu sape Roma. Akan nikah. Kengan ungku pikir manti ungku mondeng tua panika. Bener dabun ki Abdul Alim Sidogiri panapa? Taatul usul tamfaulil furu. To ada orang tua langkong orang tua bini kak dinto pakun manfaat ke anak niku. Mangka ring tua bini mayu sa main TikTok ambui geluh Al-Qur'an akala lebih len pasa nih len pasa 2 malam nih ku laku orang sana pare ampun nah orang 10 hari ngki manter kerjikena sadaja kesehatan bisa apa sah ayu len pasa nih bulan Al-Qur'an kapiaki bi panjenengan nih Al-Qur'an nih kebaca bimpian kala si dalam bengke karbuk saya atas bersih geluh kan banyak bangsa aja setahun teh seting sekali impian bersih baca mun tahu macam mun tak tahu abas boy boleh kenjaran kiai oleh nang kitab Tambihul Ghafilin orang sing abas Al-Qur'an oleh kenjaran kiai kuah lapa habas impian mak celeng apa dia kuah abang kibuk saya nggak buki doa bagian binian panika buk kapiaki impian ni kecek mandian bendeng lake bahkan pancingan pernah oning buk cerita cimin pondok pesantren Banyuanyar sering kedebu sareng guru kak dento manapa beda kiai kak desa asmana Kiai Haji Abdul Hamid bin Itsbat Banyuanyar ngakui raji mana bita kali asmana Nyi Halimah kak dento telepon si atarakat luar biasa selain pasa Al-Qur'an kalakonna saya maos Al-Qur'an pen apolong asaren Al-Qur'an ibe maos 30 jusan ibe Kidul Hamid 30 juz nyai 30 juz paha polong asaren 30 juz buk benijas juz menijus marjan kita 30 juz banyak 30 juz nikah napa tetina ki pondok pesantren Banyuanyar belasan ibu pesantren tabata belasan ibu beda pondok cukan Al-Majidiyah Paltuting kebayon di usia sana 4 tahun nikah santrennya ibuan kapi bode kecoba santren beda pesantren nyaman pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo prepan apa nikah terakat orang sepo bini bendeng sepo laki nikah saya maca Al-Qur'an 30 juzan ibang mak pola nyoba ngireng yang gule corak tak apa yakin namun zaman mangken ya tinggal maca Fatihah kak mun pola ngaben si bini maca Fatihah andi wudu sakit mun tak kelar maca Fatihah maca bismillahirrahmanirrahim tak kelar pakun ya maca bis boy boleh kayak ya cek pola oleh cek dalam kitab tafsir ayatul ahkam Syekh Ali As-Sobuni ada bu titik dari ba ni ke Al-Qur'an kiai ko bima kana bima yakuno panapa si beda dengan Al-Qur'an beda dengan titik ba beda panapa si sebut dalam Al-Qur'an beda titik ba lapah bimpian dek lapah baca panapa lo ngoben selake ngocap bes sebini bis lake bis sebini bis keng insyaallah dan positif teti supir bis si Madura ya tak kira apa tretan cek kela bis ben 30 juz sih cek bis karo
Bentar bisa ngamal lagi kaping ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ngabu ki, panjenengan ngereng terakataki mulai laku anak nih. Ayo terakataki. Kita mampun nampon bisa maca solawat kapiyaki. Bisa panjenengan adzikir kapiyaki sakadin to bagian pukempuk pani karena cek mantina. Saya kelambakan sempat nyanyi tahuning pas saya rasa nyanyi. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui anak serta bapaknya. Aku malah sejam kan? Enjak coy. Korang-korangnya sejam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Korang unceng tibi tandi pes la tandi pes ya nyari ke dulong molong enten gula tak minta pes oke mak beda penceramah minta pes mun penceramah minta pes ponce unceng boleh iya ini kak haram hukum ngarep cabisan haram hukum nggak kita usah mikir cabisan jaring panitia lah mikir kita pikir. Ki, empiana gelak mantet gelak ibadah. Ubur-ubur ikan lele canak-canak. Mun lebur nguncang pole kuah. Mantet tadi gelak ibadah. Apa ibadah gelak ibadah? Kia ibadah. Cepon ilmu psikologi S2. Kenapa cepon orang panika mun agelak korang 15 kali penarifan malam tadi penyakit kuah. Tadi bagian nik bini mun kikir bi selaki agelak. Dah iya. Ya keng cok rasa senyum bay kile 15 kali paling sakoni benar mun tak gelak 15 kali benar na panik tadi penyakit mangkana akan banyak orang lekas stroke gara-gara nikah kurang senyum mangkana lah gelak mbian akan ku bawa senyummu pergi dan akan ku tinggalkan jejakku di sini sia-sia. Oke, jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Arah apa gula saya menumpang mandi ke jaring gula aing Roma banyak. Demikian manter tapangki boleh manabita tapangki ng tunyah manter tapangki ng swarga manter gula banbian atretana sampai ke swarga. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sareng doa iki tuh nika anu nya mana rentengan berkat situng radullah ki ngereng doa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqdi lana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi dhurriyyatina. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir ajsadana bil Qur'an wa nawwir quburana ghadan bil Qur'an. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ngemi sedak keajunan sehadir saat mungkin ya Allah termasuk orang serajatu sedak keajunan ya Allah sapora aki satajatu satu sana sehadir saat mungkin pangeran nyoon atur ngemi sedak keajunan ya Allah muka-muka sehadir saat mungkin paring nak rezekian anak poto sebagus salihin salihat nyoon ada keajunan ya Allah muka-muka sehadir saat mungkin kak dinto paring kecembaran dari ajunan dari tunjakan tos akhirat ya Allah ban muka-muka lembaga kak dinto sareng Allah paring na istiqamah sampai hari kiamat ban muka-muka keluarga majlis keluarga nang tempat kak dinto Raudhatut Talibin sareng Allah muka-muka paring na kesehatan paring na kecembaran paring na berselamat tercuka muka paring lancang umur setajana pangeran ban muka-muka si ampun dapat ka umur kay ruham setajana sareng Allah para almarhumin saya keluarga kak dinto tercuka keluarga gula ban panjenengan si ampun dapat ka umur muka-muka setajana paring tengki pangkat ya Allah bisa nyabis ke kajeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyoon ada keajunan santri sa sekolah tercuka si ngaji kak dinto muka-muka setajana sareng Allah pantati orang si ontong dari tunjakan tos akhirat ya Allah patati ki anak poto si bagus ya Allah patati ki anak poto si ontong ya Allah rezeki paling namora paling teti orang si sukses dari tunjakan tos akhirat pangeran subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين terparing keselamatan saja sallu ala nabi Muhammad